Кутман күнүңөр менен биз бүгүн опера жана балет театрына келдик. Азыр мен силерге ичиндеги болгон нерселер менен бөлүшөм. Ал эми бул жерде Кыргыз Республикасынын эл артисттери. Boring. Last time the Barhat, it's like here's a section without the music. It's so fucking boring. Yeah, there's like two sections. There's this music section, and then there's like an underground, like you go downstairs. There's Жолдошум экөөбүз ушундай кызыктуу күн өткөздүк. Ошо менен болду.